Taru Khongnang Youth Organization tong First Foundation de sai thawal khetri lekai tong Taru Khongnang Community Hall khotakai kan the. Organization tong President Puyum Ravindro Roy Chongpai sai thawlo na kamung lan palaw kane. Kamung khautai TKYO President Puyum Ravindro retired JCO Maiba Mutum Social Worker Irom High School retired Army Assem Inauton akhani Taru Khongnang Women Committee tong Vice President Thangjam Sanatombi Roy President member suna kamong gwang kazaw lokane. TKYO advisor Purum Ranjit Wesa kamikito ani upupau Roy Huduan kang kakana kani upanti kat palaw na kalaw bamay ani kandi Manipur kau intaw taw zat kanay kakaw pat bamay chunchap mamay kau hay chuzang may punggwang lana Huduan kang ani kandi hay kalaw kang kagenay te tuna sakane. Imbu na TKYO member katui Roy intaw Manipur kau pat bamay ri kau hay chuzang may punggwang kang karam na bamay luan kau Tadgun sam khang ni sabon nun goi kau appeal su kane. Among kau tai TKYO tong constitution kazak may booklet ni jan palaw kane. Rock may naga student organization Manipur tong president Ripilan pa may Dr. Binay Patayanak Chief Consultant Program Office National Syllabus and Teaching Learning Material Committee NCERT kani former senior education consultant World Bank ta September ru na paday nung tay ariw na rock my school textbook design suni may lam kani rock my script develop suni may lam kang pariralaw kante. Imbu na NCERT syllabus kani Manipur State tong syllabus kau haipaw zadonang kani haipay rani gadi lutong history hay kazaw gayma ilaw kang ni salaw kane. Hay law no may kiuto President Draupadi Murmu Roy Jharkhand tong Governor Phungbam Pidaw Dr. Binay Patayanak Roy Santhal Tribe tong Santhali script kasyam laukan may puwe kamay hay Ministry of Education Government of India tong Chief Consultant Phunglaw may puwe kani UNICEF New Delhi kaunay may Education Specialist akadre. Nongba Area Village Authority Association Naba Roy Nongba Area tong Napsam katok milong kaw jan bakang demand su kante. Naba Roy Nongba area ko ba may consumer nun tuang interest ko napsam tay injan bakang appeal su kantong Naba thailay na July August akani November 2023 tuang napsam asaingan na injan pat mang naba may tunasagane mi tuang bu thum tuang napsam hay jan bakang kaloy na appeal subam sini kazina menon Roy sulaw mang naba may tuna pian mak may daw na sakane. Imbu na April 2024 ko asay bungan tuang napsam ni injan pat mang nabame tuna ni sakane. Napsam injan pat mang nabame hayroy mi tuang area ko longbam may guay kang kung may tilaw bamthe tuna sakane. Naba Roy Government of Manipur kau kazina menun ru kau eksal lalaw na napsam elot sulaw may dihay imphang law kang jeng hoy kane. Imbu na napsam Roy temenglong hekotar ko nay may FCI godown kau ni napsam hay phungnu khang ni permission tilawo tuna State Government Kaujeng Hoi Kane. Nava tong demand tihai kazina menon Roy chulaw magithai Nava jurisdiction kau democratic agitation hai tatkai lana National Highway 37 akhani national project wai hai 23rd September 2024 karoi thing kau punithe tuna sakane. Nava tong agitation kau hai sisoi mai pat tong nai thai concerned department khani government authority Roy Kadit lani na tuna Nava tong press statement kau dithay pakanthe. United Naga Council UNC Roy Manipur Minister Kasim Basum kai ukrul kau September 14 dong bom tipo kai kamay tan na nuni mok maindaw kanthe. UNC tuang statement helay na transport animal husbandry khani veterinary minister kai ukrul taong konay mita bom attack sumetan hay siliang mitane tuna sakane. NPF minister kai September 14 Kwang tasat makai jengmang kai megan kau attack su kumay tongay Minister Kasim Basum kai kau bom attack su may tay UNC Roy tan na nuni mak may indaw na mityak hay mitong bom kau suzak na ba may nun kugway ta su kutok may tane tuna ni sakane. UNC Roy kapin may hamit hay gan sakta si na su may tan Roy solusan punggwang ngam ni tong ramay tuna sakane. Milung kau UNC Roy kazina menun kau investigation tatkay na kakway na menun ta fu palana dandi tilaw kang ni jang hoy kane. Mida kau naga may guay kau ani ulong kau sunsap na longba menun ta sukuto akang suba menun karoy ramthay kani sakane kani naga may tong tap may karoy sukuto akang suba menun karoy ni dunabam khang sakane. Aam Admi Party leader khani Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Roy
Sunday nung tai jang net nai tang kamai Chief Minister bam kro resign su puni the tuna sa kan tongai Arvind Kejriwal roi resign sunime lat bam sa kamai khau Aam Aadmi Party Legislative Party meeting Tuesday kalan kono na khat khau takai khang subam the meeting khautai thauroi Delhi tuang Chief Minister Phongdat Nicho tumai lam khau kaphian bam nuwe tunani sai Arvind Kejriwal roi resign sume khongding khautai Chief Minister kathan Phongdat ne jani ti thai bam nuwe tuna sakane Arvind Kejriwal ta tatkamai Friday nungtai tira jail kharoi release sulau kan tungai Kejriwal ta excise policy case jang roi nim kan tungai kumna Kejriwal roi Sunday nungtai jeng ne nai long khau kamai Chief Minister bam kharoi resign su kan punithe tuna sa kan tungai kumna mansai goi roi certificate of honesty tilian maksan kamai Chief Minister hai phongda lakhe tuna ni sa kan Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal roi Tuesday tingjin khong padai makhai khau Lieutenant Governor BK Seneksa ta ariuna formal resignation hai submit sabam no we tuna sa kan tungai kumna megan khautai Delhi tuang CM bam Phongdat ni mai janni Governor roi sign da pabon no we tuna sa kan me khautai tu mai poi atisi pipet Kailas Gaulot ti hai Delhi tuang Chief Minister khang kapa lokan the Arvind Kejriwal former Delhi Chief Minister roi Chief Minister Sukhang Kajan propose sulakan tungai tunasai atisi ta gwangpuri mai 26 khani 27 special assembly session khau lading la puni the tunasai Delhi election hai kum 2025 tong February khau bamda puni the tunani sakane environmental sustainability khani thanthik melon khau imbu thau mai suna Swachhta Hi Seva campaign hai asai Tamenglong Deputy Commissioner Dr. El Angsim Dangsawarai DC office Tamenglong kau lan palaukan the lanpat memung kau tai Autonomous District Council Tamenglong CEO kacamthai F Gangmai MCS CRPF Assistant Commandant Angambau PHED Assistant Engineer Premsan Tipan mai khani dialog goi rawang ga jaw lokane kamung kau tai DC office khani approach sang goi sun thal lokane Buna DC office team roi helipad khawni social work talaw kane mi tuang tan hai district headquarter in koi me khawnai mai ka ge na me bam ka goi khaw asai September rut na chanai khoroi ka hau na October kanai ngan na takai ne bam puni tunani sakane none district khawni DC office ka jaw na government office ka goi khaw social work hai takai lokane Makam Hospital Information Center kharoi ti thai bagamai thailai na in September rut na tasat law kwan khongru makhai kharoi Tingjin khong thum ngan na gynecologist tuang OPD landat punithe tuna sa kan the cham ngan lo the